Kublai pi baro nakaliang kedudarshan kendra Shillong i pediang sengubai pi syakani katup kebor mentah ke janmin. Syawun pai syaki kebor ki babanya nginya pet syoi kimat bakongsan. Ai jubab ke menteri ki kampla tingkah halor ke jingyatai ya kamang tingkah ke sorkar pedeng haka Raja Sabah. Yashim bentau menteri rangba Konrad ke sangma haka jing penkup buram kam Meghalaya New and Energy Renewable Energy Development Agency mentah ke sengi. Bat lawan lam ya kedin klam bat knong blai hayau musyang haka sengi baar jong ke jinglek nyambe din klam. Kubuar ki babnya. Kementeri Kitanat ke kampla tingkah ke Nirmala Sitharaman kalau ong bakatong jong ke sorkar pedeng kalau ban pinpoy ya kayo kakot kari India syaka $1 trillion syaka snem arja arpsan. Bat kadai ke jing sandor ke bapaka. Haba ai jing syai ke jing ya keren mang tingkah haka Raja Sabah ke Sitharaman kala kedau ya katu ke nikilat kiba lam syaka ni katong. Kalau ong ru baka mang tingkah kalau wan ra katmu ban kentiu ya ke jing yo nong klem dadon kanu ke kam dadan ke no jingdo haka sorkar kala benrap ru ba ka mangtingka ka sorkar pedeng ka peni ba ka sorkar katmu ban kentiu ya ka jingbang pisa haka liang karep karyang ka kot ka khia bar ka jingmentoi kinong songsnong kari kala kadau ru ba ki kam ka sorkar pedeng kala le na ka benta ka ban kentiu ya ka bha ka miat kinong rep da ka ba ong ba ka sorkar NDA kam thmu ban penroi tang ya ka we ka scheme henrei ban kentiu ru ya ki wei pan Kaskul Kendriya Vidyalaya FO Station Latkor Peak mentah kasngi kala penlong ya kajing rakhi basisin snem haka Archana Theatre Station Commander ka 509 SUAFS Latkor Peak Manish Khulyar ula ai ya jingkit boket riang ya ki khna ula ai ya kajing khublei ya barok ki nongkit kam jo kaskul na ka benta kajing yo ek result basispa na kisispa aka board exam principal kaskul Kendriya Vidyalaya Surendra Kumar Verma ulasam ya annual report jong kasnem arjar khat khandai laraki ya kene kasngi da kijing rai rengkat kaput katem kajing shat kijing pen inam ya skit bala ai kerteng problems of the people these days kane kajing rakhi kala kentiu ru ya kajing nang jing start badru ka ready ka dustur ka school kabla wanra nam ya kene ka school habaro ka we kari la penkut ya kene kajing rakhi da kajing ya keren but ai kublei na operatosh Sriva Satava. Wonderful performance by the kids. Heartiest congratulations to all the winners, and may all of you continue to work this way and keep the name of your wonderful school up and high. Thank you very much. Jai Hind. La penlong ya kejingkup buram ya kinong sengkam lejong haka program ajing hikai basansngi halor ka kor solar roof top haka office jong ka Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency maupat mentah kesngi. Hakani ka program ajing hikai lawani syimenta da lai pasaungut ki nong sengkam lejong na barok ka wei ka jela bakentup ru ya ka kemi jung menteri rangba Konrad sangma ke SK sangma la penlong ya kani ka program da ka MNREDA haka jingdan rengkat menteri rangba lembat ki wei dia haka jing aikren kum ukongsan Konrad sangma ula banjur ya ka jinglong kongsan ban penankam ya ki korpen meeting na kasngi ka balong ru ka jing mentoi ya ki bahadin habun ula samru ya ki certificate but ula ai kublei syaki nong yeshimenta hakani ka program harmony Rita Dambo Nisha Esama I think it's a very important picture that must be given to the people that you're saving money and you are having a huge impact in the environment. This is the number of CO2 emission, this many metric tons have been saved. And I think this is really what the world is looking at today, and this is what's driving us. I'm very happy with the way Mr. Rakam has presented the speech today, that the energy consumption and the balance with the environment is really the challenge that we're facing in the coming years. Yad bet yad unti hakaliang kalit kawan kipat ba hadin ka jingter ulaba
bat ka jingja tua kendau ha West Khasi Hills District. Ha ka bayadai bat kani ka tanat PWD kla lek marmar ban ai jingerap bat amsham ladon kano ka jingja basngusi. Ha bayan ujar bat kini ki henriu sngi bla lek ka jinghap slam kala khamduna. Ki skul ki badan marjan jingkiwa kilas dang ban pelong skul biang katkum ka jingyo jingtip ki jinglong jingman jo ka sunbreng hanongstone kalong khat khandai degree Celsius ringkat bat ka jingtap ulo. Ya ka denklam lani ka dingklam bat ka knong blai ki dieng ki bala jukain kentang lawanra na ki nyotli ki shnong menta ka sngi hayau musyang hakni ka sngi jingle nyam ka baar jong ka be dingklam jong ki sen ra joai da ki hajar ngut ki riunget na keleng ki benta ki bakenthop ya ka dulang panalar chilyang raj lum kerwiang lum perdi lum yong cham bat pep pali ki lawanra ila ki jong ki denklam hayau musyang la penlongi ka jingle nyam da ki kenhun riunget nyam tri da ka jingshit rehem bat jingkemen ringkat ki surput surtem tenrai ki bami na ki ksing bat ki bhuri tat hadu ban wanlam ya ka denklam jong ka kamai raj hayau musyang ki khon raj ka shnong chilyang raj kin sanran lang ya ki knong blai shalum suyong ka badan ha new hill joai in bu ya ka denklam bat ka knong blai hayau musyang hadu ka janmit sngi sajan bat kin bu hala ki jong kishnong hadu ka sngi pakhat do jong ka jingle nyam. Nakadaw ka jingther ulaba waklam sange shu hakini khindiat sngi kadam umyam kalakiu shakalai hajar arspan riupon khandai phuput hakapor prabajim step jongka khatwei trik unai tung lakintu balada beteng ka jinghap slam batlada don ka jingplaj nadam ki bor ki badekmi ki labata ki pajba ki basa hakani kathan bakin long ki bahusiar khnamban laj nakano ka jingja basngusi. Mentapat ngin pet ya ke jinglong jingman ke sunbeneng. Ke jingshit jingkriat ke sunbeneng shalong kalong arpesau point sau degree Celsius sakapor penstep pat kat riu point riu degree Celsius sakapor janmit. Ke jingskam ka hau kalong kendai pun riu nak shispa penstep bat prapusan nak shispa janmit. Ke jinghap slap kalong arpu ar point sau millimeter. Ke sunbeneng kandum loo asulong bat ki jaka marjan kala aru bandon ke jinghap slap bat ke jingtit uperthat. Shawan poi sha bakut jang kini katuk kubor nginya pet biang sashisin yakimat bakongsan. Ai jubab ke menteri ki kampla tingka halor ke jingyatai ya kamang tingka ke sorkar pedeng haraja sabha. Yashim mentau menteri rangba Konrad K. Sangma ha ke jingpen kuburam ha Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency menta ke sngi. Bat lawan lam ya kedin klam bat knong blai hayau musyang ha ka sni baar jong ka jingle nyam pe in klam iperlok dak tu ki kubor ngila point o shaka bukut jong ka ni kutup kubor jingi menta ka janmit hado bangina shambiang bat pi la shai ka sni ha ka jo kapor kublei pi baro